O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tai au ma lo le soifua manuia, o se mea lau whaafonga o talafoa lau Radio Samoa. Ua tūli le whaatonu sili o le matanga luenga o le soifua malo lo ina I le malo, ona o ana tala na whai I lunga o le social media. La talata I le itu lai ono I le fiafia na nafi, ai saula pepa o whaamtalanga o lo ta uai le minista o le soifua malo lo ina, Aisha Vero, e le o to iai sona talitonunga ia Rob Campbell, ona o le lei loa tausi le vae tu e se whainga whaapolokiki, ai ia whaalo alongia lona tūlanga atofi, o se tangatanga lue tu to atasi. Wa whai mai aima le ministra, ona o lea ua ia whaonga I naile pui pui tolu wono le tūla fono ground entities, e ave e sea mai ai ma lona tūlanga whaaton sili, ma ualo ia I lava I lea taimi. O le ua tūli nei, sa ia upuia fuafuanga le vaenga le national sa whaalawi loa mai le amatanga o le vaiasu, whaatatau I le mata upu 3 Waters, ma oni manatu na ia toi whaasalalau whaalawa I tele, I lunga o le social media. Peitai, I le sila le palemia Chris Hipkins, na ia whaailoa I le amatanga o le vaiasu, e le tatau fua I le whaatonisilo na ia, I mata upu tau polokiki. Ai ele isaula whaaiunga na nafi o whaamalolo Campbell, e le I fia whaato e sel whaatonisili le asonga fua I ana tala sa whai. E ui le o talia Campbell le whaaiunga o whaamalolo a ia, na ia toi ta uana nafi wa umano whaato e se le taitai o le National Christopher Luxon, whaapele minister, ia Aisha Vero. E le opisa tele mai lava le kainga ora I whale o ainga I mangele au kilani leo le atu I lalo. I tala le tio ni usila o le wasavali le masino whaatali nisi o tangata sano no fototongi I whale nei olo I lalo wa ainga le kainga ora. Be fia sa o le whai numero whale o le atu I lalo. O whale nei na whaaleanga ina I lolo nga sayei au kilani. Ma a o le mautino ai whale o le atu e tu I lalo. Mai le reporti le local democracy o lo ta uaio o atu le se fulu 5 whale. I whaamamonga o whale na whaaleanga ina le long weekend o le Auckland anniversary e 5 se lau wono se fulu whale ale kainga ora. Ma o le toa tele fo ia o a inga a fia. Ma wai tala fōua leo lo o whaia pia nei asia singa I whalo le malo leo whaaleanga ina I mangele. Ma o lo o whaanga solo pia nei fo I tala noanga ma tangata sano no fuai. Ai mai le Monte Cecilia Housing Trust te peona moli maui tala le tiwa ni sila. E tatau I le kainga ora na wha ai uma I tu tala whia ngai po o no mea le toe wha afou po o le tu I lalo ai toe whau. Wa uma le whanua councillors o le City Council a Kalai Esteti, ma ua sa waile fuafuanga o le CEO rates I le 5.8% Sau no le pulenu o Kalai Esteti e Field Major e ui I le tau mawhai o le council e whaatu maule mawalalo rates nei e tutongi e le o mawhai leo no le si o le inflation. Po le alu I lunga o le tau o le au te lenga o loa ma au nanga a o lo o whaifo le malu si ango le tupe. I le whono tanga na nafi o le isi mata upu tā ua na lo te ai. O le whaonga ina o le suavaia e maiso le whaalelei o le tele o mea tō tino o lo o anga waa I ai tangata lau tele. O se fuafuanga o le asau I tua I tangata lau tele molo na whaatala noa ina amata mai laso se fulu o le masina fau ma o lo o whautua ina le pule nuu tangata Kalai Esteti ia whaonga le ava noa e whaaleo mai ai. O lato manatu. Ai a whaia e talia le sikitanga o rates sa Kalai Esteti o lo na winga e a matalo ia mai laso mua I ulai. I rates lava, o Wellington le isi a ai o le alu fo I lunga I le sefulu lua tesi tolu pasene ana rates, peitai. O Wellington o le ua mautinoa ma e a matalo ia lana sitanga mai le masino I ulai. O le fo iwa amata tatala mai lava noi tangata au kilani e whaalewa I o la tau manatu I fuafuanga o le paketi, ai o le a fo isa whaingo le lua se lau iwa 5 miliona o lo o tau sui. O le ua mai a IOA nei councillors au kilani le paketi whaata oto e le I pasia, mo le whaatala noi nei tua. Ma o lo o sa wai le fuafuanga le whaatau ese o sea le council o lo I nei malawa alele au kilani, tu sama le lua tesi 2 piliona, ai au mai se I tau fisoa soani I ai tā lafu, ma nisi o tupe whaalu o mo o miai. O le isi swinga tele ma talitono lo o tele whaalapo spotonga matata Pasifiko lo I tonu. O le whaititia le tolu miliona o tupe o lo tu ina mai polo ke ti whai tua le community. Lea e au fiaita alunga, hanga nuu, manisi o wha moe. I lalo fo ilo fuafuanga o tatala nei mo whaatala noanga. O lo sa wai fo ima le CEO rates I le 5%, te tusa le male onos fulwono ta la 5 sene, e totongi le vaiaso. Mai le pole o au kilani Wayne Brown, e le o whaingo fie le lua se lau iwa 5 miliona o lo tau su e o le paketi. Po o upu whaingo fie o lo o sioki e le paketi, ma e fōlinga mai e ono wha au popo le au whai I le anga I luma.
O nei fuafuanga uma ai mai seleanga I lumo le ai tele, fai mai Brown o loo wha moe mai le tala no atu o tangata, ai ele I toe tāpunia le avanoa I le asolua valu o le masina a sau. Matala muli, a te siono le malosi o le mafu e na lulu I nai le pito I lalo le North Island, ma le pito I lungo le South Island ana po. Fa amtala ina le Gionet e feololo na malosi, ma o le ana fa alungo ina I le tui sa sae o Picton I le afo le tu lai valu. Tu salona lo loto ma le 2 kilomita, ma e silia ma le 10 fa a fe tangata na ripotiana o lato fa alungo ina, ma o le to atele na moli maue malosi o I lato ne ino Nova Picton, Blenheim ma Wellington ne. Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.